Hello, welcome to our next chapter, trend lines. Okay, so trend line guys, dia sama juga macam support dan resistance, tapi pergerakan dia buat movement yang lain. Dia buat movement ke atas, uptrend, ke bawah, downtrend dengan sideways. So uptrend, okay, dia menaik, trend yang menaik, downtrend, trend yang menurun, okay, and then sideways, dia tak tentu dia nak naik ataupun turun. So dia buat sideways. Okay, market tak buat decision lagi dia nak naik atau turun. So trendline guys sama macam support dan resistance juga. Dia kena ada minimum 2 touch. Okay, so bila you tengok dekat chart, dekat market, okay, bila you dah nampak ada 2 touch yang dia buat pergerakan menaik. So you boleh mark, you boleh ambil trendline dekat MT5 tu, you boleh mark you punya trendline. And bila price, okay, dah 2 touch, price datang balik, you boleh buy. Price datang balik, you boleh buy. Okay, sama juga macam support. So valid downtrend pula macam mana? Sama juga, minimum 2 touches. Okay, bila you dah nampak ada 2 touch yang buat movement menurun, you dah boleh mark you punya trend line. Okay, valid trend line. So bila price datang balik, you boleh sell. Price datang balik, you boleh sell. Price datang lagi, you boleh sell. Price datang lagi, you boleh sell dekat you punya valid trend line. Right? So sama juga guys macam support and resistance. Sometimes apa jadi bila price breakout kita punya trend line? Because sometimes market akan breakout. So contoh sini dah ada 2 touch, you dah mark you punya valid trend line. Okay, price datang balik, you buy, you profit. Okay, sekali price datang balik, you nak buy lagi. Tiba-tiba price break you punya breakout, you punya trend line. So SOP breakout apa? Breakout, pullback, entry. Dia breakout, you tunggu pullback dekat trend line yang sama, you counter sell. Right? Same thing as down trend line. Okay, ini adalah dah 2 touch you nampak pergerakan menurun. So you mark you punya trend line, valid trend line. So setiap kali dia sampai kat trend line, you akan cari sell. Sell, profit. Dia sampai sini you nak sell lagi. Tiba-tiba guys, price breakout, mungkin ada news ataupun mungkin sebabkan higher time frame cakap dia akan menaik. So downtrend you akan break. Bila breakout, SOP sama, breakout, pullback, entry. You tunggu pullback dekat trend line yang sama, you counter buy pula. Okay? So the next one, market trends. So apa jadi bila sesuatu trend telah dipecah? Okay, ini adalah uptrend. Bila uptrend sudah dipecah, breakout, dia akan reverse. Dia akan buat trend reversal. Dari uptrend, sekarang dia start buat downtrend. Okay, uptrend, bila uptrend dipecah, breakout, dia akan pull back, you akan entry sini. Dan dia akan start buat trend yang baru, downtrend pula. So dari uptrend dia akan berubah jadi downtrend bila dia breakout. Sama juga kalau downtrend. Okay, ni downtrend kita. Okay, you dah profit atas bawah, bawah atas. Okay, so dia breakout. Once dia breakout, now you kena tahu you punya downtrend dah tak valid. Dia dah tak akan jadi downtrend lagi, tapi dia akan trend reversal menjadi uptrend pula. So you akan cari peluang untuk buy, sell dekat this new trend. Alright? So saya tunjuk contoh guys. Bila lah, okay, kalau price break you punya uptrend lagi, okay, dia akan terus menaik. Dia akan terus menaik sebab dia tak reverse. Dia akan follow lagi uptrend lagi. Kalau dia pecah lagi uptrend you, dia akan naik lagi. Dia akan buat uptrend yang baru. Okay, tapi kalau dia pecah ke bawah, okay, ni dari downtrend. Lepas tu dia berubah jadi uptrend. Lepas tu dia pecah lagi you punya uptrend ni. So dia akan buat apa? Dia akan trend reversal lagi. Dia akan start buat downtrend pula. Okay, sekejap. Dia akan start buat downtrend pula. Okay, so itulah trend reversal. Jom saya tunjuk contoh dalam chart. Okay, let's say ini adalah downtrend. Okay, this is a downtrend. You guys kena faham, even trend line pun dia sama macam support dan resistance. Kadang-kadang
dia punya touches tu dia tak tepat. Alright? Sometimes dia tak terlalu tepat. Okay, sometimes. Okay, sini you dah buy, sell, buy. Sekali dia breakout. Okay, dia breakout, dia pull back, you boleh entry. Okay, tapi bila ni daripada downtrend, bila dia dah breakout, dia akan buat apa? Dia akan berubah jadi uptrend. Trend reversal macam yang saya cakap tadi, right? So, yes, tu yang saya cakap tadi. Dia sometimes dia tak accurate. So, sebab dia market kan, kadang-kadang banyak factors yang buat price tiba-tiba spike. So, you kena be alert lah. Biasanya kalau candle tu, dia sometimes dia boleh buat fake breakout. Okay, so tu nanti saya akan explain lagi. So sini dia daripada downtrend, dia dah tukar jadi uptrend. And then dia break you punya uptrend pula, dia akan tukar jadi downtrend. Alright, dia dah break you punya ni, dia akan jadi downtrend pula. Dan sekali dia break you punya downtrend pula, dia akan start buat apa? Dia akan berubah jadi uptrend. So cari peluang dekat downtrend, uptrend. Every time dia breakout, you kena tahu dia akan bertukar direction. Alright? So korang boleh buat backtest dekat chart, buat dekat harga-harga yang dah lepas supaya korang boleh lagi tajamkan mata korang. And kita akan jumpa di chapter yang seterusnya. Alright? Bye-bye.